Slavures temaşevanên hêja di çarçoveya rêzebernameyên taybet ên çardê Gulanê hilbijartina çardê Gulanê da em îro li parêzgeha Mêrdînê ne li gel min sê namzetên Partiya Çepa Kesk hene. Ez dixwazim ewlî wan bi we bime nasîn. Yek jê Birêz Bêrîtan Güneş Dêrûnnas e. Di heman demê de ji Mêrdînê ji navçeya Stewrê ye. George Aslan ew jî Suryan e. Ew jî ji Mêrdînê bi eslê xwe. Ji gundê Arboyê li ser Nisêbînê ye. û her wiha Leyla Kaya jî ji gundê Daraya Artukliyê ew jî dîsa ji Mêrdînê ye. Hersî namzet jî yanî bingeha wan Kurdewar e û ji Mêrdînê ne. Em ê bi wan re di çarşoveya xebatên hilbijartinê da bidin û bistînin. Yekser ez xêratina we dikim û hersî jî bi xêr hatin serçavan datin. Ewlî em bi Bêrîtanê dest pê bikin. Birêz Bêrîtan Güneş di pêvajoya hilbijartinê da niha rewşa ku em tê danin ev xebatên we çi çarçovê danin yanî atmosfera Mêrdînê derdorê çawa ye hinkî ewil em minkî behsa vê atmosferê bike têkiliya we civakê bike kerem kir. Spas dikim ji bo pirsê. Pêşiya ez hemû xebatkarên Çepamêniyê silav dikim. Bi rastî me dest bi xebateke kûr kiriye ji bo hilbijartina 2023-yan. Li vê pêvajiyê de xebatên me beş bi beş dewam dikin. Ez dikarim bibêjim pêşiyê ve em gund û gundê xwe qedand. Em hemû navçeyên ku niha wê bikevin hilbijartinê de em bi gundan em geriyan, gund bi gund em geriyan. Orada coşeke mezin gund me pêşwazî kirin. Li hemû gundên Mêrdînê de wek ez karim bibêjim sekneke pir mezin hebû hemberî Partiya Çepên Kes. Ew sekin jî sekna wek hemêzdayînê wek coşeke hêzeke mezin hebû bi rastî gava me xebat dimeşand li hemberî wê coşê motivasyona me gelekî bilindtir dibû. Em dikarin bêjin wek rihekê ji heftê Hezîranê zêdetir jî li Mêrdînê û li gundên Mêrdînê de em geriyan. Piştî ku me gund qedand hêdî em ber bi bajara ve hatin êdî em mal bi mal em digerin em behsa hilbijartinê dikin behsa giringiya hilbijartinê dikin çima ev hilbijartinek giring e çima ev hilbijartinek dîrokî ye hem ji bo jinan hem ji bo zarokan hem ji bo ciwanan tê çi maneyê em mal bi mal wîne dipeyvin û piştî ku ev hilbijartin giringiya hilbijartinê em peyvîn jî piştre jê di xebatên me pusula naskirin dest pê kiriye. Niha jî em li taxan pusulayên xwe bela dikin û wê çawa gelê me gava çardê Gulanê çûn ser Sindoqê wê çawa deng bidin. Hinekî na li ser wîne de disekinim. Bi rastî hemû vekirinên biroyên me wek mitîngan derbas bûn û ev motivasyona me hêviyên me serkeftinê zêdetir kirin. Ji ber wê yekê ev hêdî hingî bilind bû êriş jî li ser biroyên me de çêbûn. Vekirinên biroyên me de dewlet êriş kir. Lê her ku wan êriş kir em me hêviya xwe zêdetir kir. Ew dixwastin xoveke li dilê me de çêbikin lê hemberî vê xwe wê me seknek xurtir bi xebate xurtir em hemberî wan çûn. Bi rastî xwedî derketina gel pir zêdeyê gel xwedî li îrada xwe derdikeve xwedî li namzetiyên xwe derdikeve xwedî li vê hilbijartinê derdikeve û gelê me ev hilbijartinê ji siyasetmedaran xweştir dixwîne ji ber ku ê ku xizaniyê dikişînin ewin ê ku tên girtin emin gelê me yê ê ku tên kuştun dîsa emin ji ber wê yekê ez karim bibêjim bi gelê xwe re em karin pir xweş vê hilbijartinê bixwînin giringiya hilbijartinê ji xwe mirov divir de hîs dike gel bi me dihîskirin gelekî pêşiya me de ye ji ber wê yekê ez dikarim ji bo Mêrdînê bibêjim bi serkeftineke mezin vê carê bi rekoreke mezin em bawerin vê hilbijartin wê dawî bibe û em ê bi şeş parlamenter li meclisê de ciyê xwe bigirin û ji bo Mêrdînê ji bo xebata Mêrdînê çi bikeve ser milê me em ê bimeşîn. Baş e Birêz George Aslan wekî nivîskarekî Kurdî jî xebatên wê jî bêguman şeş namzetên partiya we hene li Herêma Mardînê win digerin
لێ هەرکەس li ciyekî enkî witgerin çavderiyên we yekser atmosfera ku ciyê wî diçin lê tikarîn kî ji me re besa wê atmosferê bike piştre em ê derbasên qonaxê din bibin kerem kin. بله قاميتو كومانو بريخ رامشو لم فرجونتكم فرجي علينا بين كل فلوس يتحرست ايضا لاتيو بوليشونو سريويو بس ميدد ميمني ثود مرده كوميسومي تحرستاتي خدك حوزيتو بثرينا استمرده اي عاتقتويو اي اورجيناليو ومرده مزيثوت كتيو دعامي دتو ديوثو دلشوني ابعنو وفونو يقامويو دوبينو لبوليشونو سريويو ما بخسته ملي اكمو ميلي قاموي مش معنا بوليشونو سريويو بله متخواست دسپیکی دا زمان سوریانی آخافتن کر جبرگو مردین براستی باجارکی یه گلانا یه اولایا و یه زمانایا تماشوانن سترک تیوی به زمان سوریانی سلاف کر بله انها دماغو ما دست بخباتي كر براستي جوشاغو ما هيفي كر دست بيكي دا نبو افجي طبيش صدميوي هبون قال لي كورت ويدمي بهايفا اوي بروجيه رمضان بو يعني انسان يا الكربون يا المال اخوابون اللي بشترا وروجي بداوي بو عيدهات براستي ما في تشتي فرق كريو جوشكي برمزن چيبو يعني دست بيكي دا فكرنا بروية ما چيكر او جوشكي برمزن بو بروية يكمين يگو از بشتر بون طبي البته هناك جهاوالي دي هر کس الجهه جدا جدا بشتر بو از النسبين بشتر بو مدياد الكربوراني جوشكي برمزن هبو بشتراج فكرنا بروية كارما الجندا دوام كر قل جنت أم جرهان يعني تقريبا ما جنداجي بداوي كر راستي وك هوال جيغوت هوال بريتانجي قل جندا ملت دبي يعني نحو جبو جوهن ورنجي أم كاري خوزانن أم بارتيا خوزانن و بارتيا ما بري ما بده كودري أم آمدانا هن كاركي دي بكن يعني في شكلي هالو نزيك بو هفقاسي موراليوان بلند بو هفقاسي بيرو باورياوان بخوها بو و بشرج جنداجي طبينها ام الاسنافات قرن ام السوقات قرن البازار جهه بازار ام قرن ونهاجي ام دست مالبات دست ببكن يعني كاريج حتى يرو مكر براستي ام اسكارم جبر بيجن ام جي ممنونن طبي زيدا وقت ما نمايا دم تانك بويا يعني 12 روجي ما مايا فاد 12 روجاجي يعني صباحي وحياة ايفاري ديس جه بجه مالبات سكاك ديس جهيجو ام ناقش نيدا ام بجربينن جو ام بگینه بچن سردان هر درجه بله برز ليلى قيا جيب خيراتي ساغ بي سپاس وكي دروناسكي بخشه وكي باريزركي تو اتمسفرا هي چمتکاری بنرخینی تکلداری ویجی پرسکی دون از بکم هم بس اتمسفرا نهاجی که هریما کویل تلدگاری جمرابکی و هم جی جبو افدمن داویدا عالی چاپمنی درای گشتی دا جی اون دزانه کی سر چاپمنی جی زختنه بنشاف کرن هنه هنکی عالیوی حقوقی جی جمرات بس بکی ام کیف خوش بکرم کن سریدش ناوندا چاند اول و زمان همو گله مرش همو چاپمنی آزاد رمسلاوی خودشینن براستی روژا کو نامزدین پارتیا چپن کس کاتن مردون حیا آنا و قلب جوش و کلجانک مزن وان پیشوازی دیگه سری دا گاوا کوم هاتم باجر ام نافچه خوگر یان وک کنووی که و هر نافچه گو ام دکتنه گام ده هر بابا نام دبون 20 عربه
جوشکی او قسمزم بو پاشی ما دست به وکرنا برای خو کردن برای خو نجزان کردن دوان وکرنی برای جدش خو اتمسفر که میتینگی مدید چاوا گلیم خودی لنامزدی خون درکتی خودی اراده خود درکتی پاش من دست به خباته گندا کرده خباته گندا جی دی ساج حفت سالی حیا هفته سالی حمو جوان حمو جن حمو گلیم خودی لما درکتن خودی پارتیا خود درکتن خودی اراده خود درکتن بجوش و کلجانک مزن به دنگه خو برنگه خو به تلیلی خو تولی مبون پاش را من دست خباته خونی تاخا کردن اینوا باجر وکی زیارت اسناف مکر اوانا جی بجوش و کلجانک مزن پیشوازی کنش بر کو زانن اف اقتدار کو خل سر هبون سر تنبونا گلین کرد و همو گلین دن جهه بو اجوان جهه وکی پولیتیکا خونی انکار و امهای گاوا خو آواد که چما دبیگو هرن و چما وکی پارتیا چپین کس بسر کبه یعنی شخو گل ببریاره بی اراده گل زانه پیواجویش محمویا بهتر دشوپینن امکارم ویا بیشن و آوکی دنیشیش خوگا و کوامبر هلبجارتنه و دیشن اف اقتدار فاشیست دیسا بزخت و زوری خو وکی اپراسیون سویقرمی وکی اویال سر چاپمنی آزاد وکیل سر پاریزرا وکیل سر هنری ایکو راستی پیشنگیا مدکن یعنی زخت و سوری خو سر وانا بردوام دکه هر وحد وکرنا بروی مده ایریشی کل سر گل دکه ایریشی کل سر جوانا دکه ایریشی کل سر جنا دکه ام دورات دبینن تک چونو او جی ویا باش دزانن yani her çıkası kumejiye wana negreşi ev jî baş zanî gotek çûne em karin veya bejin demek nezik te xwe operasyonekî yani binêwê vala soruşturma ku binêwê vala hata meşandin û bi sedan hevalê me ê ku tibin geha wê tuneyê hatin binçavkirin hatin girtin hevalê menî parêzer hevalê menî ê ku mafê mirova diparêzin ê çapemeniya azad yani bela ew jî baş dizanibin yani ticarî nikarin îrada vî gelî bişkînin ticari nikarin peşiya parêzer û peşiya çapemeniya azad bigirin ewana jî veya baş dizanin her çi bikin jî bela bikin ew ê têk herin ew ê ev gelê bi mirûmet wê wana bişîne di çardê gulanê de ji xwe ew jî dibêjin yani ev hilbijartina hebûn û tunebûna ye هلبجارتنا اف پولیتیکای قریج ال سر گلان ال سر جنان ال سر جوانان دمشینن اف yani پولیتیکای وانی ال سر انکار و امهای و اسیمیلاسیون ای گلا بن پک دکه کو جنان دناوا چار دیوارا da دخوازı بفتسینه ایگو اف تجریده گل سر وی گلی دمشینه او جی باش دزانن کو yani و دچارده گلانه ده به اراده یا گلی خو به پیشنگی جن و جوان خو دچارده گلانه ده خو zaten و دناوا روپل دیروکه ده وندابن ام کارم و بجن اتمسفر مردین پر خوشه شخو او ارمانج 6 و 0 yani gel اوقاسی بجوش و کلجانه ام کارم و بجن yani ويتشيد بينه دناوا geldi اري ام يعني مقوتا وكي ام دكفن نافطاقي كي ام ده كسبن قوا كو ام دمشن ام دبن سد كس يعني حفت صالي حياه حفت صالي بمره دمشن وبمره وخباتي يكو دمشينن باشه برز بریتان گونش تجی وک دروناسکی بگومان دناف جواکی دا جی ام دکاره بیجن اف تایبت 20 سالن داویدا درونیا گلک کسان خرابویه اون جی وکی نامزد پارتیا چپا کسک اون خبات خود که دنافان خباتان دا بگومان درونیا انسان جی ودخوینن ودبینن هیس دکن هنکی جمره بسا آلیه درونیا جواکی بکی اوه باش بکرم سپاس yani em deruniya civakê anjî deruniya kesan dikarin bi deruniya civakê qut bikin û em deruniya civakê jî nikarin ji iktidarê ji dewletê ji polîtikayê em pergalê qut bikin ji ber ku mirov li nav civakê û nav pergalekê de dijî ku pergalek nijatperest pergalek feodal pergalek xwînmiş bi kesên ku li bin wê pergalê jî jiyan dikin hem bi civakî hem jî bi takekesî ji vê bandorê ji vê zextê paya xwe distîne û herî zêde jî
aliye deruni ev xore dide لسر جنان گوهرتنک دن گوهرتنک دن خورده ده باندور کدن رده ده سر جوانان به شکلی که دن خورده ده سر زارکم به شکلی که دن خورده ده از دخوازم نکی سر وانج بپیوم پیشی و از دخوازم نکی سر جوانج بپیوم یعنی درونیا جوانان گواکو ام مردین ام هنکی لی کور ببن براستی جوان پر بهیوینه یعنی هیویه که وانتنه جخوا هیوی بونج بهیوی بونجی او سمپتوم که دپرسیونه یعنی ام کارن دبیجن جبر کو جوان جواکه ده جخوره پیش روزه که نابینه آنجا جخوره آرمانجه که نابینه او جوان دکوه وک والهیه که هم آلیه جیانه واته بکه هم جالیه خواه واته بکه ناسنامه خواه واته بکه دکوه والهیه که çünkü جخوا اقتدار وی تشتی دخوازه گلن پیرج سر گله کرد سر جوانین کرد وی تشتی دخوازه جوانه کرد جدیروکا خو قط بکه جی چاندا خو قط بکه جی مالباتا خو قط بکه جی جواکا خو قط بکه و جی شورشا خو جی قط بکه گاوا کو جوان تشتانا قط بکه جی خو ortaya da جوانك به پردمینی یعنی وقت چوکه کی به پردمینی جوان و اف بهیویه که به واتیه که دخ جوانا جبرویه که جی گرن پری جوان ناو لیکولی ندنی یعنی جخوره ناسنامه که دگرن جخوره هیویه که دگرن که جخوره پی بگیرم اف جی از باورم پارتیا چپین کس و شورشا تکوشینا گلی کرد اف هیویه هانه دده جوانا که جوانین که و هیویه ناس بکن آنجه هنه که لی راست ورن لورده کار درونیا خو بقوت بکه آنجه جبو کسایتیه خو شرکی آنجه بکه سر جناجی جخو پولیتیکاین تایبت لسر جنان آلیه درونی جی سر جنان تین مشاندن دخوازن جن وک کسی که تنی خدمتا زلامه که آنجی خدمتا مالکه ده ببینن ناسنامه که وی رنگی دادن جنان işte کنیا yani bejin jin nikarin civake de bikenin anji havciye jin Musa yani kenin neji kadar dikin anji de bejin jin vek bidayik diye pev giredin jixo gavak jin bidayik diye pev giredin gelek jinan dikujin çawa dikujin jixo pergala karji anji pergala ku emnav dijin per bizlame jixo jin bi takikesiye xo be dayik gava ku hin ne dayik ji li nave civake de anji nav kar de per zaxtu zor de edici ku de bi dayik ji ev behtir xo lezede de ke el urda jin dikevin nav tenebune ke dikevin nav kemasiye ke ne digihe xo ne digihe mala xo ne digihe zaroke xo duxaz جنتیه جی بهتر بدایک بونه گریبده اف جی شرکت تایبته سینوردار بکی یعنی چونکه او جی دزانن کو جن ببن دایک اوه بهتر کیم ببن ال جواکه ده çünkü pergal ne pergalı ke usay jina anji daykan pişkiriye nadwan duxazı şereke usa dedi meşandın gayni wine jin yani roj namini kujin el zikakandan nayin kuştun peyamek edinci dedi yani merin kujine xo dukujin wan becezeci de hele evji peyamek dedi wan udisa ev jinji behevi de hele navci vakide çünkü jin dizanı ku edi devlet ve wan naparezi ku zlam anji mer li nav malê de zulm bikijî cî hektin nekujin hene yani peşî gava ku şarederiyên me ji bo jinan mal ava kirin ji bo jinên ku hemberî tundiyê tên ji bo wan mal ava kiribûn kurum ava kiribûn sazî ava kiribûn qayyum gava ku hat ser kar peşî wane girt çünkü dixwaze jin behêvî bihêle dixwaze jin bê alternatîf bêle li malê de li bin zilm zordariyê de bihêle û tundiya ku li ser jin tê meşandin aliye derunî ji xwe travmayê kemezin yani mirov kar li ser vîne 10 saatan bipeyve ji ber wê yekê bi zanebûn ser jinan da fuhuş behtir dixe pêş li Kurdistanê de ser ciwanan jî behtir uyuşturucu tilyakî dixe pêşiye de ev jî dîsa polîtikayên wanî taybetin nav zarokan de jî bi pergala perwerdehiyê dixwazin zaroka wek hevîreke dibînin ji ber ku ev zaroka dixwazin şikil bidin şikil jî çawa bidin işte zilam sunni işte nasnameyê din ê ku nas neke wek dixwazin li gorî xwe li gor zihniyeta xwe li gor
tevgera xwe dixwazin zarokan jî wisa mezin dikin. Ere vîne çawa dikin bi perwerdehiyê dikin pergala polîtikayên xwe perwerdehiyê dikin li mekteban da gava ku zarok derin mektebê tenê vî tiştî dialimin yani işte du cins hene yek jinê yek mêrê û mêr serdestî jineyî vî tiştî pir xweş din meşandin li ser derûniyê zarokan de a duda jî Türk tenê çîk heye nijat de ew jî Tirkin yani zarok tenê zimanek heye ew jî Tirkî lê gava ku em li Mêrdînê jî binêrin li Tirkiye jî li Kurdistanê jî binêrin yani gelemperî li ser cihekî koçberiyê yani Tirkiye ji Sûrî ji Rojava ji Şengalê ji Iraqê ji Afganistanê gelek kes hatine Tirkî û bi zanebûn bê polîtika dihêlî ku wan bêhêvî bihêlê li Tirkiye û Kurdistanê de yani gelemperî em ser van tiştana bibêjin û gava ku em behsa derûniya civakê bikin hewcî em hinekî behsa erdhejê jî bikin ji ber ku ev erdhej li derûniya civakê de yani ez karim bibêjim travmayeke pir mezin çêkir em vî nekarim vî şiklî hinekî pênase bikin niha gava derûnaz bi yani derûnasên ku bi travmayê mijûl dibin travmayê bi di tiştî pênase dikin aslında travma em dikarin bêjin birînal li rihê mirovan da tê çêkirin ev birîn bi di şiklî çê dibin travma em dikarin bêjin yek bi destê kesekê miroveke çê dibe yek jî ne bi destê miroveke çê dibe mesela erdhej ne travmayê ku bi destê mirovakî hatiye çêkirin ew wek felaketeke yani wek afet xwezayiyê çêbûye lê ev her erdhej hingî devlet û xas bê polîtika nêzik bû û xasî xwest ku insana bikujikî travmayek bê destê insana hatibû çêkirin vegeriya travmayek ku bi destê kesekê hatiye çêkirin ji ber wê yekê niha mirov erdhej nayê bîrawan kesên ku li bin avahiyan da dengê qîriniya çike yardım yani alikariye dixwazin tên bîrawan işte asıl mesele li vir de dest pê dike asıl derûniya travmaya mezin di vir de yani mirov dizanin ku felaketek weri serê wan wê ti kes neyê hewara wan wê dewlet neyê hewara wan de oysa yani afat heye yani afat li her derê penaseyan afadê dikin lê afat îro herî afeteke mezin li ser gelê Tirkiyeyê çünkü ji ber hundirê wê vala bûyê ev hundirê wê vala bûn li ser derûniya miroveke de vî tiştî çê dike yani ez nikarim li Tirkiyeyê pêşerojekê ava bikim ez zarokeke li Tirkiyeyê bînim dinyayê wê nexuyayî ku wê pêşeroj wê çawa bibe wê şer derkev wê yani li vir de rastî jî bêwateyiyek pir mezin heye bêhêviyek pir mezin heye û bêhêvîbûnê jî ez li vê hilbijartinê xwelêgirtina çepên kesk de dibînim yani gel ji hemberî xizanî jî li derûniya insana da travmayek mezin çê dike gel êde dixwaze ji vê xizaniyê xelas bibim Mêrdîn çavkaniyê wê gelekî cûr bi cûrin yani aliyê turizmê cûr bi cûr aliyê cotkariyê cûr bi cûr û Mêrdîn eger ku destê dewletê nebe polîtika mana dibû ku gelê Mêrdînê gelekî dewlemend bana yani çünkü çavkaniyê wê gelekî zevdenek bi polîtikayên xwe dixwazin ev gel bê behin bihêlin ji ber wê yekê ez li gundan gava ku gundan bajaran ciwanan ciwanan qada sivîl de gava em dixebitin em dibînin ku gel bi vê hêviyê dixwaze xwe lê bikirim li bin dara heta dayîkek wisa gotibû nizanim hevalek gotibû niha baş nayê bîra min ji dayîkê re pusula rê didin dibêjin ev dara me dibe ez dara xwe baş nas dikim gava zilm zol derê dibe em derin bin dara xwe yani li xwe wilo lê digirin ev tişteke pir pîroz e ev hêvîbûn ji bo derûniya insana jî baş e û em mecbûrin vê hêviyê bi serkeftinê jî bi mizgînê bikin باشه وکی و بس اردهجی ذکر درونیا لسر ام بجم مقدور اردهجی دهمان دما بویره کی خوازایی شد و یان شر و شاباش شد ول ولات ما کی وانتشتان گلک بونه برز جورج اسلانجی یک امکار بجم مقدور وانتشتانه دموگرافیا هریمان چام دگو هر انسان جی مجبور کوچه دبن وکی سوریانیه کی لهولند دجی باور دکم
وجی جوی کوچبری پارا خو گرتیه امین کی باسا گوهرتنا دموگرافیا هرمان بکن وجی یک مقدوره و تشتینه به عرض هیجان راجی وی تشتی پکته و همان دمدل دجبری باوریا انسانا زمان انسانا چاندا انسانان آنجی جواکان اوه کی چه بیج علی دستلات دارن و هنکی ام باسا دموگرافیا گوهرتنا دموگرافیا بکن برز اصلا هون وکی ولاتیه کی سوریانی کل مردینه چاندا مردینه دیروکا مردینه کفنار مرد کاره بیجه بنگه خواه بگل سوریانی تناسین مردین هنکی ام باسا و گوهرتنا دموگرافیا هرمه بکن کرم کن بله انها وقت زانین بر براستی مردین مرکز سوریانیا بو yani neptane bajar nisebine midyade hazaxe mahsarte stawre yani nüfuse heri zeda elva bajara Süryani bu. Skarım jihna kajwan bej mataş sadi haşte Süryani bu. Le piştraş peşkatire diroki u zax u jnahaqi u ştaada gelek insane ma jigund u bajare xwa derketin و چون کوچبریه هلبت گل سوریانی الگور گل کرد دو شکل نحقی و زخت و زورداری الوان هبو یک سیاسی بو یا دوجی باوری بو yani آلیه اول اسکارم مثال کی بیجم مثلا القبرص جارنا حادثه چه بو ملگند و باجاره خود درده و حادثه دکشان yani هجوم المن چه بو گلک جارا گنده دی بالیکاریا دولت خواستن سرمدیاد سر گنده هجوم بکن حال بکی ام هم ولاتلی بون ام الوی دولت مجیانا خواد کر انسان ما چون عسکریا وی دولت کرن تجار ما ورگیه خوددان وی دولت لی دما گوتشتکی حالو چه بو ما درده وی تشتیکشان راستیش بر بیجم وک مگوت نفوسه منها صدی نوت و پنج اسکارم جوار بیجم نل ولاته خویا الدروی ولاتا yani نهال مردینه النوا مردینه صد مال باتمانا المدیاده والگنده هاویر دوره مدیاده هجماره گومان 2300 کس شخص yani ne aile جوار بیجم والهزاخه والگنده هزاخه 150 مال بات yani ev رقم کی براستی yani insan bir rakamı da avd tırse yani demek ki hat devleti jbo Süryaniye derveyi velat yani yel Avrupa Amerika benge ki kirin bda hükümete ecevi teftiş çebu go bela Süryani vegerin gund u bajare xwa bela ava bikin u jiyana wan her tiştewan bin garantiya devleti ve çebi u brastiji gellik insan bere xwadan velat اسکارم سر هرما گوازجتیم نسبینه گنده چای باگو که گنده دی و گنده توالا بود پشت جوی بنگه گلک انسان هاتن گنده خوا آوا کرن دما آکپیجی هات دیس عینی بنگ چه بو گل هات و براستی جی هنگ بلکی تشناجی چه کرنش بو و گنده وکره وک الکتریک وک آف ل دما گو او دست بکر تاپوکرنا عرض و خانی پرسکرک گلک مزن درکت yani gellikce buna sit alani buna mali khazina و وی مالی جی دسته او دانا دسته توکی والناف توکی جی هناك هنا حالو تفكرن افتش طبي نجبو سورياني بتاني نجبو سورياني بتاني دمشي جبو ازيدي جي عيني تشت ازيدي جي وگر هان بك سورياني ديس گنده خو آوا کرن لی عرده وان جی حالو بوی شکلی کتن دسته توکی و توکی حالو تفكرن بیجن اف سورياني ازیدیش اوروپا تین زیده پره وان هیا و تخوازن خانی جی آوا بکن تخوازن گنده جی آوا بکن یا هری باش امواتش تجوان را بفیته هری بلند ام بفروشن و جربان جندی چند جه ویتشتی لگالک پروتستو چه بو آلیه سازیه سوریانیا و ازیدیا انها افتشت جمدیا لنای و معنی که و بسکنن یعنی گلک جه مثلا سر گنده خواه مثالا کی بیجم جه ناوا گنده انها مال خزینه یا
yani eftişt naye kabul kirin û tabii eftişt morala millet jî xera kir yani yê got xwestin vegerin wextê ku vatişte dibînin gavê xwe paş davêjin ji bo sererastkirinê mümkün nîne yani meriv evan tiştane sererast bike yani dibin ewa makezagon yani meclisê yani tabii herkes dava vekir û ev dawa jî dimeşên yani eger dewlet wextê gobeng bike û bêwerin gundê xwe ava bikin her tiştê we bin garantiya dewletê ye û piştre dewlet rabê dest li ser deyne û malê xezîna bike ew tişt nayê qebûl kirin kes behweriya wî bîr û behweriya li bir insana jî berdidin hev meriv dikare bêje piştre bîr û behweriya millet benga dewletê nayê yani eger dewlet birastî jî xwedî ji benga gokir derkeve divê goberî her tişt va tişta hal bibe yani tabii rakamekî birastî pir qorxunç e yani berê sedî not û pênc sedî heştê hinek ji gund û bajar Suryanî îro mesela li stewrê gelek Suryanî hebû îro sıfır yek jî nîne li mehsertê tijî bû Suryanî îro tenê yek malbat li mehsertê hene tenê yek yan vê jî bêjim mesela gundê Suryaniyan li gor tedî li herêma Bakurê Kurdistanê Ermenî jî jiyane gundê wan jî hene dema meriv li aliyê rexê Amedê wan deraneciyê ku Ermenî lêbûne hetanî serhedê meriv dinêre bermahiyekî wisa berbiçav di aliyê gundan da tune ye yani em bêjin dêrekî be yan em bêjin keşîşxaneyekî be pîrozgehekî be yan perestgehekî be li ber çav zêde tune tenê em bêjin ew bermahiyên xirban hene îja li herêma Mêrdînê parastina wan jî hatiye kirin yani her çendî em bêjin gelê Suryan ji vir hatiye koç kirin jî ev dîsa jî ji aliyê gelê Mêrdînê ve hatiye parastin hatiye nehatine texrîb kirin yani duî alî da jî meriv dikare bêje wekî partî dema di meclisê de bi hêzekî zêde û bikeve meclisê ev parastina van gundan van avahiyan yan jî restorasyona wan dibin ewlehiya makezagonê de yan bêjin ew bingehîn da mümkün e gelo birastî enha mesela li darî çavan bînin li Mêrdînê manastira Deyrûlzaferan heye û çend dêrekî dî hene lê gelek bajar hê gelek manastir û dêr hene hinek ji wan mizgev çêkirin hinek ji wan xanîl ser wan danîn hinek ji wan yani merkezê tişt nedî kirin zê mîsalekî ser Maraşê ji ber bêjim Maraş lîsesî manastirekî Suryanî ye niha ew lîse dimêne eger yani nêzîkbûna dewletê û samîmî bê divê got tiştê got aîdî Suryanîya bê dew ji Weqfa Suryanîya bibe eger em herin meclisê helbet em ê va tişta hemû bênin rojevê yani bi hêzekî quvwetlî em ê va tişta bênin rojevê yani tiştê got aîdî Suryaniyê divê got dewrî Weqfa Suryanîya bibe ne bi tenê li Mêrdînê jî li Amedê jî li Rihayê jî li Riha mesela çend ew zanim mizgev zanim dikeve hûn dirwê wan ser dîwara wan hê zimanê Suryanî dinivîse zimanê Suryanî dinivîse demek berê ev dêr bû yani divê got dewrî Weqfê Suryanîya bibe yani em ê ser va tişta bisekirin eger em herin meclisê baş e Birêz Leyla Kaya wekî wî dizanin raya giştî û di nav civakî û her wiha sazî û dezgehên heyî mesela ev ê hilbijartinê weke xala werçerxê wekî em bêjin hilbijartinekî krîtîk pênaset dikin em dikarin divê çarşovê de çi bêjin yani wî jî wekî partî ev hilbijartin ji bo we jî hilbijartinekî werçerxî ye krîtîk e ew qas ji bo gelê we ji bo we براستی اف هلبجارتن کی پر کریتیکش بو همو کسان بو همو کوملیان بو همو دزگیان گاوا کو ام دنرن به 1014 حیا انا و همو کوملین کو مافی مرووا د پاریزن و کوملین کو کسن جهه آوا کرنه تنگرتن یانجی به گرتنا به ترسه وانا دخوازم بم پی بکن
ایرو گاوا کو ام دنارن یعنی شخو چند رو اول جی مناری کل سر کمله ما گرتن حقوق ناسان گرتن سر اجنا گرتن سر هنری گرتن سر شاپمنیه گرتن گاوا کو یعنی اف هل بجارتن جبو وان کمله یان اف کسین کو اف کمله کو ما فهم رو وان د پاریز چما گرینگه یعنی جبر کو گاوا کو ام ودرد قارن بحثا قیوما بکن براستی گاوا کو یعنی اراده یا گل غصب کردن و قایم آویتن سر مناری کو او قایم دولت او کمله ایکو مافی جنان ده پارێزن ایکو مافی حیوانان ده پارێزن ایکو مافی زاروکان ده پارێزن وکی هنری ایگو دبن سیا دبن بنگها شارداریه ده کار دکه همو گرتن یعنی ام ویا کارن لآمده وکی آرام تیگران وکی جگرخوین هات گرتن لورا دیسا ام کارن بیجن وکو او کملهین کو ای جنان هاتن گرتن دیسا وقتی یعنی به قانون او حاله را چاوا کملین جنان گش هاتن گرتن یعنی جبر وی یک یعنی ایرو کسی کو دخوازد بن ناو کمله که ما فمرو پاریزج آلیه و اقتدار وکو دجمن ته حسباندن بوی هاوی او کس یعنی ته افشا کرن به وی رنگی ته افشا کرن یعنی وکو کسی نجوانا دیسا یعنی دخوازن بگرتنه بترسه وانا چافترسان دی بکن یعنی ایرو کسی کو بخواز یعنی ما في حمي حري بنجهين يعني أنا سايجي أنا سايدة جيد رغم يعني وكي صندوق يجي يعني أو زخت زول سر صندوق يجي هي يعني إيرو كس نكار فكرة خو آزاد ورنا زمان دبن كمله كد من بلاتفورم كي وكي سر بخو جبروي كي يعني أفهل بجارتن جبو كسن جه كاري دبينا جبو كسن إكو yani xoza di parêze êku mafê jinan di parêze êku ji bo pêşeroja ciwanan dixwazin pêşerojê ciwan re ava bikin yani ji bo van kesan pir girîng e bi rastî yani mero kare li ser jinan vê mînakê bidî yani wek hûn dizanin komeleya Rosayê li Amedê qêsê gohatiye avakirin salê carkê digirin ser yani tenê Rosa wekî mafê jinan yani ekesi ku suje lehemberjine pek dine de pareze. Tene veku peşenktiya jina dike veku embejin farkındalık yani wan xabatana dike lejber ku yani ve hişmendiye dede jina em dinerin ku hevale meten girtin disam karın kala öhede bikin yani kesin ku ego mafewan yani destan distinin kesin ku işkencel wan tenkirin kesin ku anadın tecriteki grandene kesin ku jbo tene hestu ramani xaniye zaman hatine girtin jiber ku mafê wana di parêzin em îro dinarin ku yani zextek wekî zextek pir giran li ser ÖHD heye dîsan karin qala hunerê bikin yani îro wekî mekemê yani tenê awayekî azad hunera xwe dikin lê em dîsa dinarin dibe hedefa wana her wiha şapemeniyê jî rûsa yani tiştin kesin ku yani ego nayın ve şartın eko naxwazın verin ve şartın ew kes wan tişta yani ew zilma ku devlet dike ew zilma ku iktidar dike ew faşizma ku dimeşine ifşa dike ew kesa gişa dixe hedefa xwe ji ber vê yekê yani ji bo hemû komeleyan ji bo hemû sendîqayan ji bo hemû kesan ev hilbijartineke pir qirîtik e yani ji bo ku jiyaneke azad ji bo ku pêşerojeke xweş ji bo parastina xwezayê ji bo ku çapemeniya azad ji bo ku bi awayekî azad û xweş hunera xwe bikin yani ev hilbijartin dibe ev faşizm têk biçe yani milletê me gelê me hemû jin hemû zarok jî hemû ciwan herkes baş dizanî ku ev hilbijartina hebûn û tunebûnê ye yani ji bo ku em fikr û ramanê xwe bi awayekî azad bînin ziman ji bo ku em xebatê xwe baş bidin meşandin ji bo ku em vê tecrîdê bişkînin ji bo azadiyê jinê ji bo ku destkeftinê jinê êgo ji dest hatiyê girtin em dîsa bigirin ji bo talankirina xwezayê kesên ku van tişta di parêsin ev hilbijartinekî pir qirîtîk e ji xwe hemû gelê me yani vê hişmendî
Finlandiya de yani jme betir vana baş dizanin çünkü beru jme betir erişa dibinin yani jvan kesin faşist jvan kesin rantçı kutxwazin şwar alana rantê vekin vana baş dizanin vana baş nazdikin ji ber wê ya yani ew jî tê gihiştîne ku ev hilbijartineke pir kritik e yani ev hilbijartina vê sed saleyê ev sed sala ku qedera jina qedera pêşeroja ciwana ku bide xuyakirin ev hilbijartine ji xwe gelê me yani veya baş dizane ciwanê me baş dizane jinên me baş dizane û ew jî bi xwe veya baş dizanin ku wê zaten têk herin yani em karin veya bêjin باشه ام دی بربداویا برنامه خوابتین بته ام هما بدومینن هری داوی بانگکی و جبو هلبجیران اروها جبو پاراستنا صندوقان جی هری داوی گوتنه کی و بکرم کن سری de yani ev hilbijartin akuya qedera gelan qedera jinan qedera ciwanan bide xuya kirin di çardê gulanê de dibe hemû kes herin ser sindoqa û di dawî de dengê xwe bide partiya çep û kes û dawî de li sindoqê xwe xwedî derkevin pêşî de gelê me du em hemûya dibêm li wan sindoqa xwedî derkevin û ya dinê jî ez dixwazim bangawazîkê din bikim pêncê gulanê li Qoserê li qada Newrozê saet di do nîva em ê mîtîngek li dar bixin ji bo ku em dengê xwe bilind bikin ji bo ku em rengê xwe xuyakirin bikin em hemû gelê xwe vedixwînin mîtînga xwe باشه spas dikim برز جورج اسلان وکی و دزانن 15 گلانه روجا جشن زمانه کردیه د سال 1932 دا عالی جلادار علی بدرخان و ام کووارا هواره آتر خستن و جبویجی 15 گلانه روجا جشن زمانه وجی وکن نویسکاره کیجی وک نامزد پارتیا چپا کس ودکارن بانگی کی شام کرد عالی زمان دا وسا هری داوی ام توپ بکن یعنی زیاده تمام جنمایه بانگکی و عالی زمان دا و تکلداری چارده گلانه بانگکی و هری داوی کرم کن yani tabii az ji wek haval ji gelê me re dibêjin eger hûn guhartinekî bixwazin eger hûn bîr û baweriya wa pirsa asasiya Kurda ji bo goverê çareserkirin ji bo demokrasî ji bo mafê mirovan çardehê gulanê herin ser sindoqê û her wiha rayê xwe ji bo partiya me partiya kesk û çep rayê xwe bavêjin û ji bo ziman jî rastî ev mesela ziman yanî ne tenê yê Kurdî zimanê Suryanî jî berî her tişt yanî mesela ziman ji malbat dest pê dike yanî gelek malbata ez dibînim mesela bajarê mezin bin li Ewropa bin bi zaroyê xwe re bi zimanê welatê tê de jiyan dikin axivin ew tiştekî pir xeletiya yanî limbûna yê zaroka ziman ji malbat dest pê dike gerek malbat bi zaroyê xwe re bi zimanê zikmakî xeber bidin û wana ji bo zimanê xwe bielîmin vê got teşwî bikin yanî destpêk malbata berî her tişt ez ji hemû malbata re dibêjim ji zimanê xwe re xwedî derkevin zaroyê xwe re bi zimanê xwe gelek savê Brez Beritan Güneş herî dawî bangekî we û ez dixwazim di nav vê banga we da bi kurtasî bezî wisan hinkî besa ekolojiyê zî bike parastina ekolojiyê çimkî ev desthilat gelek tehrîbat serxwezaya me çê dikin bi her bi benda çêkirina benda wan bi şewatê ve yani ji bo wî jî wisan Kurt karbi baskij mere. Bele, kurtasiye skarim vit işte bejim. Em her gave de bejin şerin kut ser gele kurte meşandın ne yek aliye. Gelek aliye ve heyi. Aliye kuyeji aliye xozaiye aliye ekolojiye. Duxazın hebuna me u hemu ardnigariya me bidin şer bikin be hemu ardnigariya me. Ere bikin qadaşer. Jber ve ki hevce hem xodi li xwe hem xodi nasnamaya xwe hem xodi zamanê xwe hem xodi ardnigariya xwe hem derkevin. Em li deşta Mezopotamya dene. Ev deşt Jiyan Afrandiye, Murovahi Afrandiye, Şaristani Afrandiye le îro ev deşt bê behin dihêlin, bê av dihêlin, nikarin bê elektrik dihêlin. Naxwazin ev deşt li vê deştê de çandinî bêkirin, cotkar bê behin dihêlin, bi polîtikayên xwe yê
ku nadin meşandin bê polîtikayê dixwazin cotkara bifetisînin li deşta wekî mîna Mezopotamya Wulqasî erdnigariyeke dîrokeke Kur çandînî têkirin çandînî li vir dest pê kiriye dixwazin her serê çandiniyê de te daş wek mîna yani ew jî şereke taybet dimeşîne elektrîka qut dikin û elektrîka ku mirov cotkar tê dişuxulînin ji xwe mesrefa xwe dernaxû yani ev jî bi qastî vî tiştî dikin em bangê ji cotkara re dikin em bangê ji ketkara re dikin em bangê ji jinan re dikin ji xwe mêrdîn bajara jinan e û hewceyê herî zêde jin li Partiya Çepên Kez xwedî derkeve ji ber ku tenê Partiya Çepên Kez namzetên jin diyar kirine û tenê Partiya Çepên Kez namzetên ciwan diyar kirine. Şeş kesan sê kes jinin Mêrdînê. û ez bangê li ciwanan dikim ji sedî pazde wê ciwan her cara pêşî wê herin dengê bidin gawa ku deng dan bila ji bo pêşeroja xwe dengê bidin ku kî dixwazin li meclisê de bibînin kî wan pêşeroja wan wê li wir temsîl bike bila bidin wan hewceyê ciwan behsa ciwana bikin ji ber wê yekî ez herî zêde dengê ciwanan dixwazim dengê jinan dixwazim dengê cotkaran dixwazim û dengê dê bava dixwazim çünkü em ê ji bo zarokan em ê tiştên xweş bimeşînin em ê polîtikayên xweş bimeşînin yani ez hemû dengê Mêrdînê dixwazim ji bo herkesî hitabî wan dikin û tiştekî dî jî heştê mehê li vir li bajarê Mêrdînê mîtîng heye li alana karayolları saet 1:30 em beng ji bo hemû gelan dixwazin beşdarî mîtînga we bibin. û nehê mehê jî li nisêbînê mîtînga me heye em dîsa beşdar gelê xwe beşdarî mîtînga xwe dikin. Baş e namzetên Partiya Çepa Kesk Birêz Beritan Güneş, Birêz George Aslan, Birêz Leyla Qaya spasiya wet ki serkeftin ji bo we ji bo hevalên we riya we vekirî be. Spas em jî serkeftinê ji bo çapemeniya azad dixwazin her hebin. Belê temaşevanên hêja wekî menirxan jî di çarçoveya rêzebernameyên hilbijartina çardê Gulanê de em îro li Mêrdînê bûn. Sê namzetên Partiya Çepa Kesk ê Mêrdînê mêvanê me bûn. Me behsa pêvajoya hilbijartinê ser xebatên wan ser pêşerojê nirxandinan kir. Em ê hewl bidin demekî din li qadekî din li ciyekî din derkev pêşberî we hetayê demekî din hayîş babin. Silav birêz.